Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, sesadajana abdina amul ja'aki tor abdina na'uzimi Kong langkong Al-Habib Abu Bakar si asalepon dari Bondowoso sejukan Rabu tersedaja habaib selain hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Sesami-sami kita muliakan, kita ta'zimi pengasuh pondok pesantren Raudhatul Talibin Rocing Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Ahmad Baihaqi Bustami beserta Ibu Nyai tersedaja majlis keluarga. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah, para Rabu betan kaula sareng ajunan mebeda acara sareng Ratu Rocing Raudhatul Talibin Rocing kangkui ibadah aki acara dzikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ponapa tan gula man ajunan gak dinto mak pasca istiqomah nama beda acara zikrul maulid pen saben taon, walaupun tan gula man ajunan gak dinto para bapak para ibu tauning ketelila, tapi ajunan arasa aki manfaatnya. Karena terus terang minabi namung tahu ketelil tapi tak tahu karasah, tak tahu kemanfaatnya. Kak dintong tak menyetong, tak tahu kalakoh, ben tak tahu kerasa. Kak dintong tak kira menyetong ke dalam hati, tak kira berdepang kelian kaistuan. Kina punten. Tapi minabi kak dintong ampun arasa aki manfaat dah. Tina maki tak tahu kata lila. Tak ni ngobau. Tak ni ngobau. Makanya kabin ni kepada Rabu bacet lecet. Pas pulang tahu kerasan. Sebab menolong pikiran ni kebeng nyelambang man gaman. Pulang tahu kerasan. Jadi guleban panjenengan gak ditu makila tak tahu kata lila manfaat orang akabin dengan apa. Bila tahu kerasan kan bah mato. Jadi mun tak tahu kerasan tak bisa. Maulotan semenika pabenyain dalil panjenengan, pahebatin sambian, tahqiq panjenengan ampun, detail dalil. Kitab-kitab tentang masalah ihtifal bil maulidin nabawi syarif hafal sambian, keng tak tahu kerasana tak bisa. Keng minabi sambian tahu kerasana manfaatnya mabada maulotan gak dito lepas kelar orang yang bidhalil sekeruncuh pakun sambian maulot. Begini punten. Coba mangken nih kah sudah mulai banyak penyerang-penyerang tentang maulotan. Apakah Sayyidina Abu Bakar pernah bermaulid? Sayyidina Umar pernah bermaulid, Sayyidina Utsman apa pernah bermaulid, Imam Syafi'i juga pernah bermaulid, dan dikritik dan banyak orang yang maulid. Anak mah jara sana lah tahu. manfaat laoning
Maka mon molotan mangken gento para Arabu sudah jangan dikritisi masalah berkat koraja gelu. Jangan dikritisi beda berkat kalah. Kenapa para Arabu? Karena mereka kan itu paham. Benih yang terobong sombong. Karena hakikat manusia kali itu sekapina cerai. Ada manusia ni kalampak lah. Kento Allah lu sa'adabu. Wa kana al-insanu qatura manusia ka ento kapi cerai. Keng bila ampon amolot. Kak dito sa kadog para Arabu pakabay berkat raja anama rasa nala tao mon abjan abri sa raja kak dito belin negru saja raja. Makanya beda setong ulama nyaman Khalid Thabit dari Azhar dari Mesir. Beliau kak dito para Arabu nulis setong kitab banyak kita pada kisah itu oleh salah satu yang saya populer yang kak dito Rijal Haular Rasul. Rijal Haular Rasul. Pas ngarang kitab juga Tarikhul Ihtifal bil Maulidin Nabawi. Kak dinto ning idalem sampul kita pakak di sebedeknya beda kalimat ngak dinto. Man lam yafrah bi Muhammadin lam yara farahan abada. Sapa orang saya tak punga kalaban lahir aku sete Kanjeng Nabi. Saya tak punga badan aku sete Kanjeng Nabi. Tapi pabateng kepungan lam yara farahan abada. Orang gak dinto tak kira tapangki ben kepungaan sa umrah. Jadi orang membeda mulot gak dito para Arabu keng tero kepungaan di dalam sa umrah. Jadi orang yang membeda mulot gak dito ambak sekecil aki bakal ngauli kepungaan. Pasal tanya ring belaban. Cabis pemator kentong ya. Kenapa? Ya monjara jaga lu pada sosagi ya saya amolot dah. Molotan gak dinto sampai semangken tidak ada format yang jelas pun amolot kotu beda berkat, kotu mancing marhabanan, kotu sepanika tidak ada. Tak ada. Jadi umpama pas tak acara tak ngak dinto berarti molotna tak sah, tak ada. Kecuali saya ulang, kecuali molotan judul molotan bahaya sen maksiat bodoh kan nikah bodoh lah kati mana apa panjenengan sebenting molot mangken contoh andi pese 100.000 ter ke kota-kota amal 1.000 kan banyak ampin masjid 100.000 ter mun kapuru sabak di gak pada masjid ni jalan masuk ni gak berpani bangun sabak geni ka 100.000 pas niati sampean lemate amolot pada tak pate water sambian beni tandi bese geng je man ka besen polan tandi beni tandi bese sambian geng je man ka besen lepas maca solawat sambian maca solawat 2.000 3.000 4.000 5.000 pas maca solawat sambian pas niatin molot pada sambian tak maca solawat maca Al-Quran telu hari hatam selama bulan molot pas niat amolot pada kurang derung kurang muda gerung oh dah maranamu pas pada pengkritik kak dinto kenapa Rabiul Awal itu kok sedemikian hebat dimuliakan padahal tidak disebut dalam Al-Quran. Engki baca cetak sebut dalam Al-Quran saya sebut itu Ramadan pas pada 4 bulan Mulja Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab kan itu saya sebut Rabiul Awal tak sebut apa mak Mulja Abu Nabu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani laula Rabiul Awal ma kana Rajab laula Rabiul Awal ma kana Ramadan. Jak saking ada bulan Syahrul Rabiul Awal tak kira pada Rejab, tak kira pada Ramadan, tak kira pada sirah nabawiyah, tak kira pada perjalanan hijrah dan lain ada nuzulul Quran ada. Muncak saking ada bulan Rabiul Awal gara-gara bulan Rabiul Awal paham mabada Isra Mi'raj. Pada nuzulul Quran. Kenapa? Karena pelaku sejarahnya adalah lahir bulan Rabiul Awal sejak pun orang Madura kocak bulan molot lah kadin to para bukan bah berit molot dan berit molot dan mbian mangken ni kaun bisa marara bola pa banyak pa kenceng maca sonawat lepas deng senega
Kesempenan makin niat mabunga. Taring marin luar bulan molot sambian taring tetemu ben kebungaan. Angan Al-Habib Ali Al-Habsyi ada bu kesah. Katiba namanya bang? Dak remma minin kan ni kata yang kan beda ning dalam syair repon kan di sana. Minin yakhtur ala qalbil kadar wal hazan. Bagaimana bisa hatiku akan gundah gulana? Bagaimana bisa hatiku itu akan galau? Dan ini kerja saking bahasan nak kena makin. Dari dimetang ater si bahagia lawa. Wa ana ma'i khairul khalqi jaddul hasan. Ceringko andi Nabi Muhammad. Tanga teribada Nabi Muhammad ta. Engkau andi Nabi Muhammad tak gere gahalau je ko. Mun ki semak ka Nabi Muhammad tak gere bade selesai ko. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sing aran Simtud Durar Syekh bil Maulid karwa. Ada bu sini minin yakhtur ala qalbil kadar wal hasan. Ini mengko selesai. Ini mengko segalawa tak kira beda je mengko ater ki beda Nabi Muhammad tak kira beda. Makanya Syekh Fudail bin Iyad memaknai ayat Al-Qur'an wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibakum wa hum yastaghfirun. Allah tak kira abri adab dekat kaum selama Nabi Muhammad ba'an Muhammad ki beda dengan kaum geninga. Tapi ini kan boleh saya memahami selama Nabi Muhammad ki pada swarga nah. Tetimun ki apa dengan Nabi Muhammad tak kira pada musibah. Tapi Syekh Fudail bin Iyad ada bu. Makin Nabi Muhammad lah wafat. Saya ulang. Makin Nabi Muhammad lah wafat. Lah ribuan tahun saya wafat. Yasta'aki pada Madinah selama atin ki pada Nabi Muhammad tak kira pada azab tinggi kau orang kapan nikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Belaban mereka berharap to bintang belaban setik entasek nang tenang pokok ninggi beda dalam ate beda Nabi Muhammad tak kira beda musibah magilang ngocari barin beda angin bekerja pakong pokok sambian mohon ki beda ate negak ditoki beda Nabi Muhammad selamat artinya molotan gak ditawar Arabu selamat dari musibah rek mare na baki mendateng kebungaan ki kurang napa mangane koca masih kama majma'il maulid ada kenangan lebih bagus ketimbang pertemuan maulidnya manfaatnya luar biasa mangane berit molotan meninga canak-canak mangken mahasiswaan sakral molotan meninga sakral. Dan alhamdulillah mathura gak ditotombuna majelis-majelis salawat ampun banyak majelis Rasulullah. Tinggi. Saya pimpin sarang Ki Abbas. Pada Riyadul Jannah, pada nikah. Sakalangkong malar muka mathura teraman ban selamat. Amin. Anapa ke muslim mak ngoto mak ada bu mathura teraman mak beni rocing menolong atau beni atau marmar menolong atau beni mak bekasan menolong kelenon ba kelenon nyon sapa orang mun kun selamat ke tibi tak nyaman pada ban beda angin ribut puting beliung gerua berwas selake berpan joko berarabu berpan beda angin terlibat pah keluar tombok. Wah pasone kan angin datang dari timur tuding ke timur, nang dari laut tuding ke laut. Eki angin datang dari barat tuding dari barat. Terus sama nega bini nengida. Lapah ngerok tak ngiding kabar aja beda angin. Kerua para Rabu mare angin, mare sep angin. Ternyata tidak seloka, ternyata tidak seyonta laki benangin. Keruh saya selamat beni saya laki sebini saya tak ngiding kabar apa. Mun orang tak ngiding kabar apa ni kasana tak jatah kerja. Oni ngembian ning video guru. Bada orang bini cek sepona dari situ bondo. Beri bantuan nih bantuan sosial pola na COVID-19 guru. Baik tanya aki ban semban. Tanya aki sini. Dari apa reving bantuan reving dari corona pak ngocang terlanjang umur corona
Tak ini kabar jak corona penyakit itu akhir terlanjang ngomong. Nggih. Mbiyen menika mon pakun kantos selamat. Elawak nika kamu dah. Assalamu. Ya Allah. Oh, kuro berak lagi. Lawak deh. Okey, mon. Mon lah posang. Lawak. Sepenting gula tak posang tas baba. Yang kan mon berak kan kanan kiri. Tanya ke saya pernah mukim ning Mekah dari kanan kiri benih de jelawak. Ya min, ya sar. Iki kan, iki. Kim benih bah de jelawak montur dari ya montar ke Mekah magawat. Pasaian do ke de jelawak. Kata mon matur itu je cek gawat leneng. Sepenting le tak pasang tas baba. Kasagi borok temor law. Oh. Di lawan nika Mas bada musuh borado angin ilung gulung tak ada apa karoci nika para rabu pak otabai kantoh bada orang capok ketonon san lah ketonon nika Mas punya semate ning daerah di lawan negan itu ini kering rocing menika kita capok noroce tekerja mangkan jak burlebur atu aki kangku ya buat tibi dua aki kepilih cepat de selamat amin padan senika pada musim para Rabu nggak sombak kok doakin butuh kotor larang apa doakin kenapa mau larang pada milo kapi tuku milo ya kiaina ya milo ada wala mun adua para Rabu dina kota adua apa di budina raon tong kapi lobar kapi di budina apa muda salah muda para Rabu makai sosana pada milo jak makai maling bah norok kerap kia penorok kerap maning tenang makan mantap doa para Rabu jak doaan bak tibi sampai pada ulama jak ada bu siapa orang jak doaan Allahumma arham umat Muhammad Allahumma ighfir li ummati Muhammad Allahumma jmur umat Muhammad pokok doa ki umat Nabi Muhammad kak dinto beri seta husnul hatimah. Apa? Polana doa ki orang lain. Mungkin melebur doa ki orang lain semata-mata keng male aboli ka aba. Demak pinter. Kamu ada? Oh panas ki. Okay. Ngerset. Ngerset. Alhamdulillah. Alhamdulillah ri sepuan ke bayi hakim. Pun seru rokok majora mau pae. Ya bazaki baba menurut rokok mau pae mau pun. Si Allah. Jaman ke bayi hakim seru majar SPP wah tandi rokok pae. Gulagi buru itu lemate. Alhamdulillah andi kancak kok aja. Andi kancak. Aduh, ya mon walisan. Salah ada rezeki iba gratis, cukup on ki ibahas. Manusia hahaha ben buk ban jadi siapa entaan buk. Wow, nasi ndele pakai gratis. Lah tanah, saya mau keluar benda lagi ya. Polan diberi tempe tahu, polan dapat beda kok aja, mai kadang beda kadang anu. Kuru bangun, oh kakak namanya ngariak. Iya, saya ada tak majar ki punya caca. Cai pamajar, apa tak majar? Bangun oh majar larang ah. Pokon titik kiai, tak lembender sekali. Pasandrena kata deh lap katon ya lain potongan dia lah
Kamu lagi buru anu, oh bun masih ada yang pelentang. Cak ni kamu baik pakai perokon. Dimulai jong. Sehingga kamu ni depan je kalah nak. Para Rabu. Dan ni kan, gue lagi buru mirengakin anu menyimak apa yang disampaikan oleh Kebayaki ini seru. Udah mati dulu. Ya iya itu kiai jam ini. Pokon mon kiai ini kan ketempuan melolo. Ketempuan santre. Niki sangku bahring tuan ada bedekan to kapi jaring niki punya si merantau. Ragu nemban nah mon badem ban kadang. Dan ni kamera Rabu pokon ketempuan bade boleh si lucu. Benigun ketempuan santre melolo mon kiai panika badereng bini ngandung. Ngandung riang. Isi mengandung sejelas sengkila kena. Padi budin petong bulanan bah ngunceng kiai. Kiai nak ipamaos surat Maryam, surat Yusuf, jong lancang. Si mengandung kok rokokan. Si mengandung kok rokok. Du siapa si mengandung? Du cek kiai tak norok mengandung. Ipa ketempuan ipa macet. Ya sejak jaring ngandung. Berit. On. Santri berit ni kata. Pacong. Buat-buat. Ya, si aja dus mata dus lah. Kawan malam ni kau cari si, macam cek sopan aja ni. Coba terdengkok je lepu kemarin. Ya, kalau jom si, gula lebur kata santri ni kawan. Ni kata terjadi ulama kepi ni kan. Terjadi orang-orang yang saleh, terjadi orang-orang yang seberatu ke Allah. Sebisa mapunga orang yang sepona, mapunga kuruna, tak janggulang ke sepona, tak janggulang ke kuruna. On. Ya udah segi buru dateng. Di macam mulai kelawan jauh. Gula seneng, gula benar gula no gue nak kena santri, malah sompak bulan santri. Lap helap neng. Rak maghrib buru mandi. Bi gula tegur. Mak telah aja malam mandi jong. Nya urusan rai kok. Nya urusan rai kok cermat. Itu kolanan orang. Dan Kebayaki itu kol pada kiwai polisi yakin. Dia ada nih. Nya urusan rai. Wajib gue kena. Aduh ya Allah. Pon kita lanjut. Samangken para Rabu bedan gaula sarang ajunan gak dinto akompon ling setong majlis nyamana majlis maulid ternyata bae sabak ning halaman pondok pesantren. Kula terus cerita ka panjenengan. Kula ni kalamba apinda kecompok sesemangkin gak dinto abid ampon gak dinto debuin sarang kiai mak gelem musli apinda ke jeri cek orang jeri cek berite binitan kula ni dang kadang jeng manceng ni cungga aki bilu wasokona iki mak orang guru juk tojuk yang nuna musola lambat cungga aki yang siang biasa, tapi temu jak siapa siapa cungka aki. Oh, lar modal kau dulu. Sampai pada si ada bu, mon kuat musdero kayak geger. Mon tak tato, tapan aja deh. Nginte musdero jadi. Temati beri, gue bersini kita. Singkat cerita. Pas pada kiai si ada bu sini enggak. Mundro ambu waberit musle ero mana pendenan, maca aki marhabanan. Nah, pas dan gula kalau rasan ni compok ni ke andi rutinan ben malam Senin. Rutinan ben malam Senin lambak ki anggota na 30 orang. 30 mangken ampun 6 ribuan mun tak betong ribuan kada mangken ben malam Senin. Kak ditobi dan gula baca akin marhabanan melolocet. Baca akin marhabanan. Alhamdulillah para Rabu raja barokah marhaban.
Jatan gula pas emot timin gak disekan berdebu ning al fawaidul mukhtaro gak dito. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin fa bidzalika tanzilur rahmah. Pada debu para rabu songkuna kuste kanjeng Nabi gak dito tak bu ambu anyoon etika Allah kaangkui hadir ke acara maulodan. Bila kanjeng Nabi hadir pahtanoro Arona para nabi-nabi selain pokon sera wisaos pernah diutus pahtanoro pada juga hadir. Bila nabi-nabi gak ditu ampon setajana hadir, marareng wali-wali juga hadir. Fabidzalika tanzilur rahmah, gara-gara hadir para wali-wali, para anbiya ban hadir nabi tempat gak dinto tanzilur rahmah, rahmat Allah pahtoron. Si asal tak pati barokah pas sajan barokah. Apalagi dibuka dalam sejarah. Bada fikus sirah kak di sekarang na Said Ramadan Al-Buti kak di para rabu ebaktona kuste kanjeng Nabi esaba dak ka Bani Sa'ad epakon sosoen dak ka Halimah As-Sa'diyah sampai umur 5 tahun sarang ummina kak dinto. Kak dinto ternyata ning Bani Sa'ad kak dinto tertimpa sanatun mujdibah. Zaman paceklik. Nimor lancang panapa panika kering talebat. Ban keban si melolo ekala asusu naga disa ternyata ning kantong susu kan untuk aing sosona sakali. Kering. Mangka berangkat Halimah kak dinto para rabu dak ke kota nyari beji sebisa ekebay tak boleh man makle bisa nyari lakoh karena cek melasah. Ternyata depak kayak itu ke kota pas kari beji kayak itu bejin gak dinton ternyata apa teh gendain orang gara-gara apa nama? Gara-gara keduna orang setandi. Saya kayak itu Nabi Muhammad. Kayak itu mak Halimah As-Sa'diyah kak dinton yang dalam hati seneng bunga. Njak kok terongan warian kok lebur kanak-kanak ria. Ari mak acorak lain kanak ria. Ya bontut dina kok make tau lebur jaran. Ya bontut. Dapat ke Bani Sa'ad para rabu isosoin sareng Halimatus Sa'diyah bimasyiatillah masya Allah tabarakallah aing soso si asal kereng butombuan si asal kereng kalaban badan aku kanjeng Nabi di budina apa? Memberi amahdarah. Apa? Subur, hijau, sejan orang gak ditok, biru. Kanda hijau mon kan biru, biru daun. Biru. Lebah biru kapi biru daun. Hijau kapi, si asal aing tak pati beda. Subur boleh. Pas ada Abu Halimah Sa'diyah, anak dia nyambi barokah ya. Anak dia buat dia. Jika kalimatnya ning dalam ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pokok mi Nabi seting ban nyeting ke Nabi Muhammad rahmat Allah taron. Rahmat Allah taron. Jadi si asal melas bunga. Si asal orang agak ditotak pati saya. Nika berarabu sejan gelak guru masyi kama majma'il maulid. Tada sepada majma'il maulid perkumpulan maulid karena marin nasan la mole asal diresapi betul nalikan aba maulidan kak dinto insyaallah akan ada perubahan karena cek raja na barokana makanya para rabu sebetan gaula amul jakin dari kak dinto ireng bismillah dan gula ban panjenengan kak dinto pasakan ning dalam ate mulotan gak dinto kabingkeng John Paraja tinggal makai pada kritikan perbedaan pendapat itu sudah biasa sepenting gula ban sambian leja atau karan separjajo pajon samara terutama ning akhir zaman gak dinto kebagusan kau tu pacek padengah karena mangken kecubaan ampon cek padengah leres nama punten napa ingki Pamalang-alang kecubaan mangken jareng kecubaan mangken gak disebar di mana-mana, disiarkan di mana-mana.
Mangkada gulaban panjenengan ngereng jagah nak potona palebur ka Gusti Kanjeng Nabi, palebur mau salawat, palebur memuji-muji Gusti Kanjeng Nabi, karena nalikana moci Gusti Kanjeng Nabi ate kento asampung ban Gusti Kanjeng Nabi, maka sejelas kak dinto bekal beda berubahan. Gula tak gula cerita ka sampean. Bedo ulama lembek lahiraki di kota Murcia. Di mana? Di Andalusia, Spanyol. Kainto lahir tahun 1219 Masehi. 1219 Masehi. Mangke nampon 2000 lekor bitong tibi gula tak rok nora. Di kota Murcia di Andalusia Spanyol nyaman na Abul Abbas keng bola na kota na lahiraki Murcia apa koca Al Mursi. Jadi jak saking kemudian si lahir kantor lora pasti kocak Ar-Rocingi. Tinggi Muhammad Abdu Ar-Rocingi. Jadi Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini kah hebat. Nih kah, terangkan. Ada busa nih kah? Li salasuna sana. Ma ghaba anni al-haq. Ma ghaba anni al-haq. Tarfata ainin. Walau ghaba anni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Kok demi Allah, jawabnya beliau, demi Allah 30 tahun tang ateh dia tak teman pegek ben Allah. Oh, 30 tahun mun kula mian kena rokok wile elang Allah nah. Pendes niku. Bener. Apa boleh wah perpan main nedom bro. Ya tak kowe kampe kopeng. Telok lemang. Mate terus. Make mato wani kampe kopeng. Tawa ka manto papaan ta kayo. Ana ni kabulong tedo ngapa ni kampe kopeng. Bangoca se manto. Sambin manoro amain mato wae ko. Zala amit bagi kopi kematuan apa cetar apa seneka. Kalau pain. Syabul Abbas Al-Mursi kan ini kan bayangkan berapa tahun? 30 tahun coba. Maghaba anil haq. Tarfata ainin sekejap mata saya tidak pernah lupa. Walau ghaba anni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Jak saking engkau ri kalau pain sampai kau ri tak padang ke Gusti Kanjeng Nabi sekedepan mata bayi dalam benar sekedepan mata kau tak padang ke Kanjeng Nabi ma'adattu nafsi minal muslimin engkau tak ngangkep engkau ring Islam. Gogok nih kan, on gula jak neng ni kaki buru make marhaban lah nyaman gak kasar pas tak padang sekali. Rumayu, tempat kau orang apa kan? Dibarin pada saya soleh ke compo mak, alengki ke compo dari Bayda Yaman. Pas ada bu sini kan, la yusamma taliban man lam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa thalathi layal. Tak hanya mas santre, mun di atas na telo malam tak mimpi Nabi. Jadi mun nya mas santre rekongku, santri ongguan pen telo malam mimpi Nabi. Wah, ni ke santre, mun pen telo malam tak mimpi Nabi bini santre. Gula kartak lemate, make kiai na tak mimpi. Make kiai na tak mimpi jangan. Aduh. Mun santre ben telo malam kau tu mimpi Nabi kan berarti mun kiai kan kau tu ben malam berarti. Kau todus gula pada wani pecot pada pentongi pelempuk ban saya soleh jangan gula. Ada iya. Berarti kok kita resmi titik kiai jangan. Nyawa nanti miansan misan beni kiai wah. Bener. Tadi jangan gula. Mata barokah alam buat thank you lagi. Mun ngak geni kan santren negak ditawar Arabu paham mimpi Kanjeng Nabi ben tolong malam. Kiain waban malam. Ya mau cerita ke Hasan Genggong. Siapa herabuin Nabi pen malam gadis lain lah kan. Ganti mana apa? Pen malam gadis itu rabui Kanjeng Nabi. Setong bektong Kanjeng Nabi tak rabu pos sang ke Hasan Genggong. Pada busan ik kekarajina.
Ambiana mimpi lek malam mimpi Nabi punten pada gula lek gula tak mimpi dia ada rembat engki lek nah pagi Nabi nak pakai tuka ada rembat engki tahu ni ngeko gin lu lek gula tanya ke sambian pun apa ngeko sambian malam menyebut besar ngeko engki berdiri ngabri obang gula berdiri ngabri obang gula kita sempat punten apa reng kau orang patang itu aduh kani ko Nabi patah rida tak rapu jadi mau nanti besar buki kapi lek pata ada gelu buru tedung itu. Jangan saya bebo, jangan saya tas ngocak. Pola hati ini bagi tamim pek ya. Coba kau orang dek. Allah. Tahu nih, sampai nengakan ika udah dalam setelah mimpi Nabi. Joreng jen medem, jen tempat absa. Keng mon gula senika. Orang nikah saya keleburi kanjeng Nabi ternyata di sampingi macam salawat. Kayak stok nawa. Gula andi, saking kanto saya lagi. Lah, ni kaki asis ni kan, mau dodong ngereng gebai haki ni kaki asis ni. Ni gebai haki, mau gebai haki acara mau kaborok ke temor ke deja ke laut pasti apa deng. Di mana ada ki asis di situ ada gebai haki kan deh ni kan. Di mana ada gebai haki di situ ada ki asis kan deh ni kan. Ini kan soulmate. Bulan di soulmate kia bilang nyaman Mat Bekri. Di mana ada muslim di situ ada Mat Bekri. Gula mau pidato guru HP ni kalah siaran langsung. Jadi mau tahu ke jadwal gula congok Facebook ke Mat Bekri. Mat Bekri. Keng Mat Bekri ke puru gelu, lah tak ada umur makin. Geng gasis tan ceng umur gini, lain orang. Wah, ni kan orang akhir. Mat Bekri ni kan sehari ni kun maca solawat 120 maca solawat naria keng bolan bi gula santriwati wai compo ika bayaki grup maca solawat naria Pak Ibu 444 tetiban orang suruh maca 120 pak nyetor ke admin saya sudah seteti admin na cipat hor tukang suntik ke compo kini kemonda nyetor na orang gigi man cipat hor jadi Mat Bekri kini tak kau ke cipat hor. Mungkin kan ada ban lambat jare tanah saya aja mon bade bajingan ni periksanin sarang ke masjid kematako ban ka Allah ban ka rabekir takwan ka rabekir ge made ieu jo abtina minabi tak bojong tai pokol bi Allah ban rabekir pokol Teti Mat Bekri gini tak kau gaji pada hor tak kau gigirin, jangan kayak macam tos dulu. Lani keberapa Rabu mon anak koning Roman orang jalan no kangin mon tos dulu kita amare ambu. Gula Amit kita tinggal makai gaji gula potong tak apa nih kak setoran selawat Nadia gula kita amare kok. Dari Estona, padahal tak sampai sepuh. Ning tos dulu. Setong bekto Mat Bekri kak ditobak. Itu bawa penyakit. Rasanya jani buki gini ke beda teko saja aku lojor ke tas ke boboy. Sambil ke masake benten gula dak penyakit dah. Anu dak penyakit dah. Yang tariwi gula ke masake dak penyakit dah. Itu waiwan gula dari A sampai Z saya tahu gula pakun jan sarah. Sering tak bakat gula tu. Mengkan mentah bakat jauh tuai. Mate bah. Jadi gula itu wai janjar. Aduh mak gula. Akhir jaret tamara Rabu. Pas bada tokang maca solawat nyaman Ustadz Farid alen jipat hor. Nika berarti pemainnya dua nika makanya Mat Bekri dan jipat hor. Alen tat jipat hor nika nyaman tat Farid lebur maca solawat. Dateng konjangan solawat dari Jakarta. Paleman Kamadis. Pon. Beda boleh.
Haram mun tak lempo mun tu kena regeng kelero na. Kenal tak majer. Kenal tak majer bagi cekokin nasi urang sebarang. Mun tak lempo kelero banjong. Ada muntuknya mandai ya. Wan, barang again. Tadfarid pa ni kada ba ka matis ka tondu. Ko macet ngantok ke ya ko. Coba yang bayang. Tedung tarik yang mimpiman bekri. Mimpiman bekri je pon ngale kuburan. Padahal orang kita mati ini. Tanya aki ben tadfarid. Napa gini griu? Kubur na gulan ni katati. Ay, biar kita mati. Mati ya mare ni ko. Mati ya mare. Padahal kita mati dan bekri ni kan. Pas waktu ngale kuburan ni kemangiding suara mak duri buruk lauk jangan. Ngering suara duri buruk lauk. Pas suara ngani ka. Tulian gri ban leden tek ban kanjeng Nabi. Lah ni ka kerjat tadfarid di cek pola ngojai den tek kanjeng Nabi. Aduh, zaman bekri mai den tek kanjeng Nabi buat beda apa tadi. Tapi punten kita araukan HP namunyi koronang sak ni jongo innalillahi wa inna ilaihi rajiun mat bekri tada umur. Bari-bari ni kemimpin akana. Je mon bekri cara gula bet cermat nak mat bekri ni. Enggi wong benda macam mana. Ribari ni wahi kemimpin menakana entar ke majlis saya compok je pon bah ke furu. Kok geng beda acara kok mulia kada ya aturaki kalau rai ko. Bah, numpak apa mon kiri? Arwai ko. Tak tang helikopter jan. Helikopter gini helikopter emas jan mak. Aku mamul je dah ini. Boleh susah tak kok mak kain tak senik. Tak kau senoro pada almat bekri kun noro gule gini ke macam muljen tak kau makan tak sedikit tarik pada kembali bah dunia terbatir ya tuti gulu makan ngeringan guru kamat bekri mata antar ke gule jangan gule berakun bangun tuti mak kun lapor ngapor aki kau orang bi gule terus tanya aki ujak ke TV igri mana gri mare makan igri mangkana bangkat ni kepada tebang ki bangkat ni kama mangkana ning ting nutingan dan guliban sampean mangkana guliban sampean ni tan ning ting nutingan bangkat tebang ki kenika senoro wah kada kenik kemulje pangoca mon haddam kada jeri ba boleh mak kain ni ko jandi tak mak kain wacan man bakri ja rengku na bentam lo sampean make tako. Tak ada repot ke gula. Ya biar gun tahu bentam makai lagu ni makai jaga kalau bentam tak kau sedikit. Aku nada ada gula makai. Hah? Awal. Ni kebuni kun cerita gula molol. Nabi Muhammad pernah pakai sambut Sayyidina Bilal bin Rabah. Tore, cerita na. Ni kapi guli muka aki hadis sembilan. Asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita menolong ni mak ni. Sanggup butun jewe ya kita. Ulah. Ya daging yerapa. Asbaha masuk kulaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan maka manggil Rasulullah dak ke Sayyidina Bilal bin Rabah. Faqal pasadabu Sayyidina Rasulullah. Ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Bilal gara-gara napa mian mak ngadaan ben gula ke swarga iku. Bani Muslim ke? Halo, Nabi Muhammad ke? Ada bu, mak ngada nembian Bilal ke swarga ben gule kok. Nabi Muhammad. Bilal sera, mat bekri na geluna. Tukang ada kun. Tukang ada Bilal bin Rabah. Beni orang terdekat. Ucaya dekat tebaman ke kawan pun tukang ada. Salah jelang. Engki bedu bani orang bedia. Orang jelang bani ka. Gimana? Budak.
Bilal nih. Torek ki kurang nama mian. Bagi ada bu. Bima sabaqtani ilal jannah. Mak pas ngada nembian gara-gara apa Bilal ke surga. Pas ada bu. Rasulullah, fama dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khosyataka amami. Fa'ataitu ala qasrin murabba'in musyrifin min dahabin faqultu liman hadal qasr. Kula Bilal ban masuk ke surga. Ban masuk ke surga. Timun Nabi Muhammad ni kan dalam mbak mak jain main ke surga tu. Mun kula menembian kan kita ya temun kaki. Ngiding bau lagi tak ada. Kula di Bilal ban masuk ke surga. Maloloh ngiding mu nyinesan dalam bian berdaya dan gula. Pas bada Bilal. Kadin to setong mahkota. Bada Bilal. Kadin to beda setong istana. Istana ni keto mapan. Kula tanya. Liman hadal qasr. Istana apa ni kakak kui basera. Din basera. Qalu li rajulin Arabi. Kadin to kakung na orang laki orang Arab. Fakultu. Anak Arabiyun. Bah munding dengan Arab. Gula dengan Arab. Tabun kanjeng Nabi. Liman hadal qasr. Entan din sera ni kasa ungguna. Qalu li rajulin min Quraisyin. Kain to orang laki dari Quraisy. Bah kultu anak Quraisyun. Anak Quraisy. Gula ring Quraisy. Liman hadal qasr. Li rajulin min ummati Muhammad. Nikan diin umat Nabi Muhammad. Kultu anak Muhammad. Engkau Muhammad tak. Liman hadal qasr. Ari istana din siapa marah apa bener. Allah. Qalu li Umar ibn al-Khattab. Faqala Bilal. Kak dinto kaduna Umar bin Khattab. Faqala Bilal. Maka ada Abu Bilal. Ya Rasulullah ma'adzantu qattu illa sallaitu rak'atain. Wa ma asabani hadathun illa tawadda'tu indaha. Wa ra'aitu anna lillah alayya rak'atain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihima. Gara-gara pun apa sambian mak munyin sandal ngadaan ben gaula. Saya ulang. Mak ngadaan ben gaula. Swarga. Debuna Sayyidina Bilal. Abdin namun peka wudu langsung wudu. Pen marina wudu langsung abdi naga ditopa salat 2 rakaat. Ni kebeni ibalai Nabi. Aka bayi tipi ni. Mun ditabok orang mangkene ke ding bid'ah ni ka ba? Bid'ah ba? Ni ka aka bayi tipi salat sunat ni ka. Beni salat sunat maaf kita sunnah ki. Salat 2 rakaat. Pen mare wudu abdi na salat 2 rakaat. Pakanya Nabi bihima gara-gara salat 2 rakaat kin kesambian pas munyin sandal ngadaan ban gula masuk ke surga itu. Nikah hadis rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Gara-gara itu kemudian kanjeng Nabi mengiyakan salat pahmangken teti salat sunnah wudu. Hadis kak dinto sahihul isnad, hadis sanad sahih. Kangen dan ning munyin sandal debaan kada tembang Nabi. Pangkan makita madam pada tayo temur aja ke. Tako way ngagul na mereka malingan kamat bekri. Gula ta tro kamaling na wole. Pangkan na madam haddam kanto ni kor ikhlas sambian insyaallah muljah. Muljah pokoknya besoan. Napa saya perintah kiai lama kita somangkan. Anapa? Putok ni. Gula banyak di kanca lamba ni pondok tak alim dah bakal keluar tadi kiai. Gula banyak di kanca alim dah bakal keluar tak tinapa tan. Ini magi alim siapa saya buru kemunda ada satu gelegan barang morok ajam deh. Gula beriin morok sopu. Kan gulan di majelis sopuan. Nika cak terus sakit boleh pun. Nika gula. La yerset benare. Nika. La bara poton nika. Ite make are lanya anu pon janare toron leh toron. Nika bit nika pon la sajaman nika. Sanika. Gula morok kulaku sopu. Compo nika selain santri mondok gula andi rutinan benare. Morok sopu. Kira-kira orang belum ngatos. Betul ngatos ke belum ngatos. Toron begule beri kopi, diberi jajan. Saya rasa mau keluar. Lah.
mulai bejeng sholat. Makin mentera sholat ada berjemaah bejeng kan usari beri makin. Coba makin nih kan terawian bah beri pese. Tak buka orang tu. Tak buka orang tu. Pakun tuli makan tak kau tak milu pese na. Bener. Okey, boleh beri kopi, beri cucuan, beri apa. Dia. Mau orang boleh. Boleh morok kitab Tambihul Mu'tarin sopo. Namun dia kancak gula kata lo. Alumni Nurul Jadid sekelas ban gula kata lo kan. Gula lada ketemu jong abin banyak ini gula tak tuan ketemu. Salaman gula tamu kemarin morok biasan gula mangkiin tamu sampai kolpeto bah mangkat. Ginganik ke mana? Ginganik. Nyare deerna santri. Betai aja ke? Jak gula pada ban kanto gula. Santri betong atau si tangkung ban gula deer dua kali. Ada kan ada yang nyompang tak? Ada. Celep wali santri. Sambian bah ngocak mai gratis ke muslim. Makin banyak ring wahabi maka gratis biaya. Makin ni ke banyak setanda ke molor, setanda ke dahlil ke rumah makin gratis biaya. Siapa sepondok gratis. Mun kita baan ni ke makin tak bengal ngapa ni ke? Lobar makin generasi muda apa ni ke? Tanda ke dahlil gula ku bang. Ketika sama bengal makin ngani ke? Kau tu mau bengal tikal selain mabiasa tinggal. Baan kau tu berdasi bengal. Semambu, nakan bila baik. 1,000 mah, 2,000 mah. Tak kuat, minta. Ya manusia bodoh keterbatasan, tak gimana? Yang mungkin sehat, tetap minta berin. Mulai tabi datu, orang yang seru lampau, aben tibi cerai demang. Itu orang Arabu, lain lagi bihok ini lebur gula, indi kancak gula makan. Indi kancak, mereka wali murid ki ausul cukon orang mapan, tahu. Yang torin pekta tibi. Tak repot. Aturan pondok tak cocok Bang Oca. Ya toren medek pondok tibi. Gue tak wet. Ini ke kelas kurang bagus. Ya toren bangun tibi. On, akhir cerita. Para Rabu sebetan gula mul yakin. Kadito male male zambian, male paham. Jadi hadam sebeda kanto kadito, tore toro jabuna kiai, male dadi orang yang barokah, male dadi mulja. Kenggula bade saya maturaki ke wali santri. Napa? Jak burlebur arasanan kuruna potrana. Karena sekotu ma'alim potrana sambian. Sekotu ngajarin potrana sambian. Kengge haki sarang bu nyai sarang setaja ustad sebeda dinto menerima pelimpahan tugas dari sambian. Bajan sambian tahu sasan-sasanan. Masalah kekurangan kiai nyai biasa ke. Biasa mau nyari aku rumbian setandi kekurangan tar kebujudan. Bujudan geruang kuwa gerong nero Nabi Muhammad pas asakola ningi kuwa. Nyari guru malaikat. Ulami nemu bian senik kena. Enggak masa nemu. Tak gimana? Ampon dam haddam kantok bismillah. Kenapa saya perintah laksanaki. Terus santri ni kah pabece ngajar. Pertama, keng jeni kini santri sedih. Pala aku ada merin. Aku nangis. Ni gini tak tega ngapa sekin. Makai compo ni gini. Sono tedung ya Allah. Patang pelintang. Sejarah aja nih kasakon ni. Bapak ceng. Senapa hari bintara mulian. 12 tak kurang. Sip sikarel. On santren ke bayi haki. Padahal gue lagun mancing. Tak kurang punten. Apa yang ada orang yang Roma?
Rebegeng da ore. Aku tak sobong iku, tak sorok tak pernah. Pernah nih pon dong ki nda ore ngi Roma. Ki mon 12 are abit kelu mator. Abdi tak mulai kiai. Kende pun kiai, aduh tak ning jodon. Wan liburan pondok ke kiai wan bu nyai ini bunga mak. Bunga, tak usah tanah, tak usah mikiran nika liburan kan kiai mun liburan norok liburan kiai ya. Santri liburan kiai. Miyos nika. Kiai entek belibur sakale. Jadi kemarin nika becak lantar ke tempat rekreasi jadi rumah kiai melebek refreshing. Lora benyai di potrana bisa mangkat pemangkaman ben refreshing gitu jong sabar deh ya ngarek jangan ada remar ada rokon nyari jong ini compok bigule tak bekia rokok kecuali lemari aliyah Keng bakun berdepenteran maling. Beneran maling. Gue udah kadang budi-budi nih ngampong rokon karena aduh. Engan lembagi untuk berdepadaman lampu tak boleh rokok. Pada salah setong kiai. Majelis keluarga kan rokok tapi bang ki yen dari benar kan ngembong rokok nih padahal kiai rokok nih guys bagi kiai penyepak sudah kau kan jontera aku rokok pai padang jok kiai kau jobu tak tahu mondok tak kira di cerita tikan denik jadi mondok mian tahu ke cerita insyaallah tak mondok tak tahu ke cerita mondok nama antik mondok potran dan mau cerita yang sebenarnya demikian yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir putun matahari sudah tidak bersahabat maka saya mau turun sebelum kering kita doakan untuk ini sajian barokah, sajian manfaat, terus santrena, tadi orang-orang seperti ke Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.